Kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haga kalai tarik unaitung arajar arpuhundrio kalapan pa gijing sukya kebajar halor gijing bamla banchim kya jong sarkar jela kabana Meghalaya bat Assam hadin budukot jengka uba mewari o dekar uba nagathan nartiang harilum jantia bat ubaderu bujunya akali ula jakno naduk kalai tarik menta unaitung. Haga bedai bakania nakaliang kani kaseng kalapan pau bakanya ibut dia nakani ngakam tak ado bo para dukot jengki unwan pai shalayeng. Nakaliang tu kupa tu lekarpat elau jongkuan banwan pai no shalayeng naba ikhlem bo jeng subas niu AAU bat kumjuru lekarpat eksorkar jela lengbau sembut menteri rangba ubas nyaw belangdhar bo chim kialem yakani kakam. Habagran ginong tok kubor chairman jong kani association uba Maslandar Marngar. Ukpa ju uba trailam shela kidikot jong gane kaseng MCTODA berkentup yau nong aktien uba wan chua nong tru general secretary uba Peter Marbanyang kilietu uba mewari o dakar ulajak naruk kalai terik menta unaitung. Bat mari jengtip balor kania nakaliang kaseng rengkat lang bagi bahayeng kilelik wat jengtip bat kumjuru ban ujor ke ejahar haguhati bat kumjuru hari boy. Ulituru bau mewari udai ubujunya ikitrok kit dobilat narilum jentia bat kumjuru ubujuminot bahaya lakakam. Uba marngar ula keno ru eksorkar jela bakumju eksorkar Assam bakim la bencengkian adu gasngi bakil ujor halau kejingjak no jong ba mewari. Kaseng MCTODA kalong baki brio na Meghalaya kilet shabar ke jela bat ju kami jeng tip syuk satya. Ndeke panpau pat kejing kermen bau ba mewari unwan pai no shalayeng daga basuk basan. Te ngawan ne ban pentit sipi ya ka jingjia ba ukun jenga ula tum accident haka light instead ba kwa last time te siya mo mala ka report ba na te ba liga pinkin ibu siapa hospital GMC ya hospital GMC tiangka ngimi amstad na sautre ngeret kini pa sa bahaya ane kalau yang te minum lah, kat kami wat minum tertemu juga kunjungi, buat tertemu wat itu kan, ni wat kita ambil. Hantar milik paksa pok kretri, police station kemudian Sakamlu District Singapura. Hantar milik bagi polis kila bat itu, bat kila lepo itu siapa, Jamka District Hospital Singapura. Tinggal ini hantar bat kila orang ini bat kila siapa. Agak penkit itu dekat Aung Bonjure, satu spot GMC Hospital. Di air direkod bagi polis safety di air, kim air kena ke ni nak district hospital. Kini lista, halu itu indah kesal tu minum lah, minum lah bagi sip kedam, kayak kedam dah, nangkang ni lah lambu lah dapat lah pemilik kedua tentang pun satu di hot ke MC tu dah. Jadi beliau keluar ban gerap ina do kasih santri bak jutre asing ngele pasak stay nyawat minum lah. Dalam kan asu perkat semua amdan ngele masih. Hari nam tapan nilabo ya kan mesin no mesin nilabo ya kan mesin hantu polis dengan kemal kemudian itu aja pandai sih. Ini lepas ni kata cuma bakin air ni ada detail kok jom ke digital one lembaga CCTV di kelemahan. Anda kau itu sifat ni ada dia, bukan lama orang terkate jadi air ni ada pendai kita CCTV. Ni siapa one ni one kam one joy, but umit pat one point sepenuhnya. But umit pat kata harus tahu ni ada Cipje, gitu. Dengan lalu kita umi nangka, mi susah saya. Tang ketaruh di air, udah kan kebawa sini, lembaga jilid jom bisa SP jangka nombor. Jadi Pak ini beliau naduk sekretari naduk ke institution opus baca kenapa opus dia di angkat ini dia opus naduk kata ko naduk kata si bumi naduk kita bisa untuk minum langsung saya Ila dong way driver jumi belajar menurut telatrik dan new aturan kontrim hangteha Singapura Assam ini kalian jumi association dan situdah kajelam
kejing lakmat jong chairman bani general secretary jong central body jongi baki members baki district welfare dan lewat ini jante kejaka madu na asam bat schedule sene chathai jongi lewat driving lam bentar Kidukot kijongi kilaya buat nomor 4. Nama himdon biting ide bagi transport kidon lagi jongi kali baik ide baik ki head office ki kalau baik nama babun ki transport company ki ba operate apa jalan jongi kamtam ki ba kitmen ka office ki jongi headquarter ka de sama dan di badan Assam dan di badan Syah itu ada lagi syuting pe te nila wat nomor 4 jong manager but ngila kran ya ngila ya kran phone ba ngila kantu ye ba kin shimkia ya kam banwan ni kantu ibayin lani banwan kantu lomba jungil ni yalam ibayin ban ya rap na mi kam ado ya hatu mata kamot kam ta mi kanu kanu gaji kimkia lani ata gaji seso pada kalian jungki kin shimkia ya kam